Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Hurmatlı cemaat, Jaratkan Allah Taala qaysı adamdardı jaman göröt, jek göröt. Qaysı amaldardı Allah Taalam jaman göröt. Biz oşolordu bileyli dagı andan saktanganга hareket kılaylı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: İnna Allah Teala yubghidul fahişel mutafahhiş. Allah Taala jek göröt. Kopol, oroy, sözünde uyatı жоқ, kılgan işleri şunday katı adamlar da Allah Subhanahu ve Teala jek göröt eken. Süylöse tildep süyleyt, sөгüp süyleyt, uyat sözlörдү süyleyt. Uşunday adamdı Allah jaman göröt eken. Demek, süylö madaniyatın İslam үйrөткөн. Ulular men kanday süйлөш керек, açulanganda kanday süйлөш керек. Qaysı sözdü süylösö sowop bolot, qaysı sözdü süylösö günөө bolot. Bunu İslam aytıp bergen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir jol sahabalarga aytты: Allah Taala'nın nalatı bolsun deydi, kargışı bolsun deydi. Allah'ın rahmatından üzülsün. Kim ata enesin söksö, til dese. Sahabalar taң kaldı. Biri atasın sögöbü, enesin sögöbü apasın. Kantip söksün dep taң kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты: Kara, sizlerden biröңөр başka biröň ata enesin söksö, al dagı bunun ata enesin sögöt. Uşul özün ata enesine sөгүş alıp bergen, özü sebep bolup atat dedi de mınaki. Azırgo özü tüzdön tüzel ata enesini sökkönleri çıkıp atpayбы? Jaratkan Allah Taala jek göröt bunday adamды. Demek azır key bir adamlar var, her bir sözün ekonisinde uyat sözleri süyleyt. Demek tilde Allah Subhanahu ve Teala bizdi taza karmaş üçün berdi. Jumşak söz süylöş üçün berdi. Kopol, oroy, katı sögüp, жоқ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyruk bergen. Biri nasihat sorap sahabalardan, "Maňa nasihat aytыңыз" dediler. "Tiliňdi garma" dedi. "Men nasihatım oşol" dedi. Sögü жоқ bolgonu menen kança degen sööktörдү sındırat eken da bu. Demek süylөгөндө keyber adamlar şunday sөгүp, jaman sözler süylep, mana uşlardın bardığın uşu fahiş dep koydu. Keyber alımlar aytkan fahiş degen her bir şu günölördü fahişe dep koydu. Sözler bolsun, işleri bolsun. Kur'an'da Allah Taala "Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan." Sizler jakında wagla fahiş işleri, uyatsız işlerge özüňөр bilesiňer. Uyatsız sözlerge, günölörge uşlardan birösüne dagı jakında wagla. Meyli. Al ma zahara minha wa ma batan, sırtkı bolsun, içki bolsun, açık bolsun, jaşıruun bolsun, bularga jakında wagla dep aytkan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ma kana'l fahş fi şey'in illa şa'nahu." Bu fahiş kopolduk bir oroyluk. Kanday gana nersede bolbosun, al nerseni ayıptуу kılıp koyot eken. Ошол кандай гана нерседе деп атат. Жада калса, ошо bir ташта болсо дагы эгерде айыптуу кылып койсо, тирүү инсанды каяка чейин жеткирет бул. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, to'g'ralib aytat: "Fabima rahmatin min Allah linta lahum. Law kunta faddan ghalidal qalb lan faddu min hawlik." Allah'ın mehrimi menen, ırayımdуулугу menen sen jumşak boldun sahabalarga. Joro joldoştoruňa, üy bile bala çakaňa bardığına sen jumşak boldun. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'dan özgöçe sıfatının biri Allah Kur'an'da aytkan jumşaktık. Egerde sen kopol bolganda, oroy bolgonunda, sözüňde, kılgan işleriňde, anda sen tegereğinde oturganlar, sen tegereğinde jürgen sahabalar senin kaçıp ketip kalmak deydi.
Senin janыңa oturбай, sen menen жүрбөй, сенен качып кетип калмак. Бүгүнкү күнү да биз тажрыйбада көрүп турабыз. Биздин өзүбүздүн ушу оройлугубуздан, кополдугубуздан, тилибиздин палиттигинен, ыпластыгынан, уятсыздыгынан эң жакындарыбыз жаныбыздан кетип калат. Мына туугандар, исламдын маданияты, сүйлөө маданияты, өзүн алып жүрүү маданиятында ислам бизге үлгү айтып берген бардыгына. Ушуга карап түздөнүшүбүз керек. Жана Алла Таала жек көрөт деп айтты пайгамбарыбыз. Болду. Биз сактанышыбыз керек. Эмне үчүн мени жек көрсүн Алла Таала? Мен сактанайын да. Алла разы болгон. Алла Таала жакшы көргөн сөздөрдү сүйлөйүн. Алла жек көргөн, наразы болгон, ачуусу келген, каргышы түшкөн сөздөрдөн мен сактанайын да. Дагы Алла Таала жек көргөн тилемчи. Инна Аллаха Таала юбгыду саил ал-мулхиф. Тилемчи. Ким бир адамдын кажети жетип бүтүп туруп деле ашыкча сурай турган болсо, болгондо сураганда дагы артынан ээрчип алып сурагандарды, танулап сурагандарды Алла Таалам жек көрөт экен. Ошондуктан биз дагы мисалы фа инна ман саала ва лаху ма югнихи минал мас'ала фақат ал-хафа фил мас'ала ди. Ким бирөө сурай турган болсо, бирок өзү сураган нерсесинен өзүнө кажети бар, бүтөт, курсагы ток, кийими бүтүн, бирок дагы эле сурап атат да, мына ушуну танулап сураганды, ээрчип сураганды айтылат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман истагна агнахуллах, ва ман истафа афахуллах, ва ман истакфа кафахуллах." Ким өзүн Алла субханаху ва тааладан муктаждык жоюусун сураса, Алла Таала муктаждыгын жоюп коет экен туугандар. Ким тазалыкты сураса, Алла Таала аны таза кылып коет экен. Жетишерлик каниетти сураса, Алла Таала мага каниет берип коет экен. Кыямат күнү адам келет деген, ма язалу ар-раджулу ясалун нас, адамдарда сурап тилемчилик кылып, ар нерсе кылып, бүгүнкү күндө бу тилемчилик бирөө бар көчөдө сураган. Бирөө бар костюм кийип, галстук тагып алып сурагандар деле бар. Сөзсүздө көчөдөгү булар тилемчилик эмес. Өзүнүн кажети бүтсө деле сурап жүрө берген. Сурай берет дейт, хатта яатия яуман кыяма, кыямат күнү кандай болуп келет? Валайса фи важхи музата лахмин. Жүзүндө бир дагы эт болбойт дейт. Бир үзүм эт болбойт дейт жүзүндө. Кыямат күнү келгенде. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, мынакей Алла Тааламдан сурайлы биринчиден, экинчиден бар нерсебизге каниет кылайлы. Бар нерсебизге шүгүр кылайлы. Ошону исрап кылбай, туура пайдаланайлы. Жана өзүбүздүн сүйлөгөн сөзүбүздү, кылган иштерибизди оңдойлу. Ар бир мамиледе жумшактыкка алып келейли. Кайсыл жерде кополдук, оройлукка келсе, ал айыптуу болуп эсептелинет экен. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ta'lim tarbiyati. Alloh taolam baribizga amal qilganga o'zi jardam bersin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahim.